Haduk menta 4 jam nadan satya ki banwan kam ya kamet yap jong uwe na pedeng ki sangut ki brio ki bala syak penyap dusman ha kasnong umpleng East Giant Hills District. Ha kabaya day ba kani ka jingja syak penyap u Superintendent of Police ke East Giant Hills District upentep baha ka step Henry Tarik Naitung ki nong snong kilalap din ya sautali ki met yap ki bamla ban itu ki bala syak penyap dusman da ka ba syak mait de ki kenja white na lendet jong kayo umpleng East Giant Hills District. Hadin la pendap ya ka jingle post-mortem ya ki laitali na pedeng ki sautali ki met yap ya ki balala ban itu bat wan kam da ki bahayeng hasam. Henry, haduk menta 4 jam nadan satya ki banwan kam ya kani kawaipat ka metyam, kabarang don haduk menta hapuk ka jaka bu metyam, hapuk civil hospital Keleriat. Uni ulanot bempat la bentip kerteng udai ubaladon hakarta arpuweh do arpusaus nem, udon karen yang san point san pun, kamet ka balong pedeng, kam dum snik do, upong da ka t-shirt rong yong bat kidak tok liye, upong ka patulun lingkot ka bayong. Kumta la kentu ya kino ba itu ne dan jingtip hakabaya day bat uni ulanon kin sngob haban pun mardor sha uni number WhatsApp nyaw not prasan pra not kendai sa way email address clearia.egh.mlp@nic.in